Sekanya mbasuza bifuriza ibihe byiza mwebwe tubana mu biganiro bitandukanye by'imikino bica kuri YouTube channel yacu ari nayo yanyu mbifurije kumererwa neza ndetse no gusoza iki cyumweru amahoro no gukomeza gutangira uyu mwaka wa 2026 mumeze neza. Je hano nje kwabwira amakuru y'imikino agezwe muri kano kanya tururuka kuri Super Coupe yabaye ku munsi w'ejo ndetse n'indi mikino igiye itandukanye. Wegumana natwe ukanda subscribe ukanda like share and comment muri komeza kugenda uni ibiganiro biryoshye kandi ibigezweho. Ndabakunda cyane rero mutege amatwi ubundi mbageza amakuru y'imikino agezwe muri kano ukanya. Turahera ku mukino wa Super Coupe wabaye ku munsi w'ejo, umukino uhuza ikipe ya PLC n'ikipe ya Rayon Sport kuri stade Amahoro ku isaha y'isa 12 n'igice. Uyu mukino koraje kuba utangiye sase yo mbere yuko uba hari havuzwe byinshi aba ku makipe atandukanye ya PLC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, ariko koraje kurangira PLC itsinze Rayon Sport ibitego 4-1. Umva ko ari umukino wa PLC yatsinze ibyo biyoroheye ku buryo bworoshye cyane. Turera ku mukino w'abagore, ikipe ya Rayon Sport y'abagore yatsinze indahangarwa 3-0 maze Rayon Sport y'abagore itwara igikombe cya Super Coupe ya 2025 itsinze indahangarwa 3-0 nkuko nari mbibabwiye. Ni umukino wabaye muri stade Amahoro ku isaha y'isa 9. Uyu mukino wo kwara kuri umukino wahuje ikipe ya PLC n'ikipe ya Rayon Sport mu bagabo, maze umukino ukaza kurangira PLC itsinze 4-1 kuko nari nabibabwiye. Aba rero ni 11 bari banjemo hagati ku zombi yaba ku ikipe ya PLC n'ikipe ya Rayon Sport. PLC mwiza marimo Ishimwe Pierre ubitaka Gege yarari kuri kabiri, naho Claude ari kuri gatatu. Inusu na Clement mu mutima wa defense, se kiganda ruboneka na Memereda muri mediane, naho Watara yaca guruhande rumwe ubita Barafinda aca kurundi ruhande. William Togui Mer umunyakote d'Ivoire yari kwataka izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Kwa n'ikipe ya Rayon Sport mwizamu ni Kwizera Olivier wagarutse mu ikipe ya Rayon Sport. Serumago ari Omar kuri kabiri, Emery Bayisenge yari mu mutima wa defense ari kumwe no bita Yannick Bangala. Ben Azizi Dawo yari kuri gatatu, naho muri mediane harimo Rikau Kitoko, Richard Ndayishimiye ndetse na Kitoga bari muri mediane ikipe ya Rayon Sport. Tamwe Guruwari ku ruhande rumwe, Jesus ku rundi ruhande, naho Asman niho ruri kwataka izamu ry'ikipe ya APR FC. Umve ko rero ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sport zapanze 11 babo beza bagomba kuza bagakora agashya cyase bagakora ibitangaza muri uyu mukino. Nubwo byaje kurangira ikipe ya APR FC ihize ikipe ya Rayon Sport ku bitego 4-1. Ibitego bya William Mertogui ndetse ubita Ronald Sekiganda atsinze igitego cya kabiri, Dauda Yusuf Munyaga atsinze igitego cya gatatu, ndetse no bita Mamadou Si watsinze igitego cya kane, maze igitego cya Rayon Sport kikaba cyatsinzwe no bita Gikumana Asman no murundi rero watsinze igitego cya Rayon Sport cya kimwe, aho APR FC yatsindiwe nabo bakinyi bose akaba ari abanyamahanga batsindiye ikipe ya APR FC ibitego 4 byatumye batwara igikombe cya Super Cup 2025 bayoboye barusha ikipe ya Rayon Sport. So nuko ni umukino wa gatatu ikipe ya APR FC itsinze Rayon Sport yikurikiranya. APR FC yatsinze Rayon Sport kuri finali igikombe cy'amahoro ibitego 2-0 mu bitego bya Watara. APR FC yongera gutsinda ikipe ya Rayon Sport mu mukino wa championnat wa ubanza ibitego 3-0 mu bitego bya Ronald Sekiganda, William Mertogui ndetse no bita Mamadou Si. Naho umukino wa gatatu ukaba ari uyunguyu watsinzemo ibitego 4-1. Ikipe ya Rayon Sport rero komeje kugenda igayika, dore ko ari ikipe yakomeje kugenda ititwara neza muri ino minsi, yaba mu buryo bwo kugura abakinyi batandukanye ndetse no kugenda ibakoresha no gushaka abatoza bagiye batandukanye. Umutoza Bruno Ferri w'ikipe ya Rayon Sport akaba umukino wa gatatu yatozaga, dore ko yaje kunganya n'ikipe ya akaba ari ikipe yaje kunganya naho ndetse ikaza gutsinda ikipe ya Muhanga ibitego 2-0 n'ikipe ya Rayon Sport. Bruno Ferreira akakomeje kugenda atsindwa n'ikipe ya APR FC ku mukino wewe wa mbere wa derby yo mwita Bruno Ferreira mu Faransa utoza ikipe ya Rayon Sport. Dore ko umutoza w'ikipe ya APR FC we akomeje kugenda yitwara neza, nubwo iminsi yashize bitari bimeze neza, ariko kuri ubu ngubu akakomeje kugenda azana n'ibikombe nyuma aho hari ibikombe bya byatwawe n'umutoza Darko Novic. Kuri ubu ngubu rero uyu nawe akaba atwaye igikombe cya mbere mu ikipe ya APR FC. APR FC bisobanuye ko mu mwaka w'imikino itwaye ibikombe byera kuri 4, igikombe cya Heroes Cup, igikombe cya Championnat na Super Coupe ndetse ukongeraho n'igikombe cy'amahoro. Ni ikipe ya APR FC rero ikomeje kugenda itwara ibikombe bitandukanye hano mu Rwanda, dore ko bizagorana kubona indi kipe ikomeje kugenda itwara ibikombe nk'iby'iyi kipe ya APR FC. Ni umukino wabaye rero ku munsi w'ejo wa Super Coupe wasize ibisigisigi, dore ko abenshi muri bo bari bagiye batangaza abafana ndetse n'abakinyi batandukanye ko ari byinshi bagiye batangaza, ariko APR FC ikaba byarangiye ariyo itsinze iyi bato nyuma yo gutsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego 4-1. Byinshi byagiye bitangazwa n'abatoza, abakinyi ndetse
n'abandi bagiye batandukanye bakunda ikipe ya PFC bakaba bagaragaje ko iyo kipe ya Rayon Sports ifite byinshi byo gukosora dore ko batari ku rwego rumwe. Umukinnyi witwa Ronald Kiganda yabwiye ikipe ya Rayon Sports ko igomba kujya kwiyandikisha mu mikino y'abanyeshuri cyangwa se interscolaire bitewe n'uko urwego iriho atari urwo n'ikipe ya APR FC. Ni byinshi byagiye bivugwa nyuma y'umukino wahuje ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sports nyuma yo kuza gutsindwa kwa Rayon Sports itsindwa n'ikipe ya APR FC. Abakinnyi ba APR FC bari bishimye cyane bari mu byishimo nyuma yo gutwara iki gikombe cya shampiyona yaba abashya ndetse n'abari basanzwe muri ikipe ya APR FC. Nuko ko ari ikipe ikomeje kugenda ihuza nubwo itsindikiye amakipe akomeye yagera ku makipe yoroshye ikobona nkaho yadegaje, ariko ikipe ya APR FC muri iyi minsi ikaba ari ikipe imeze neza by'umwihariko mu gutsinda ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya APR FC rero ikaba igiye gukomeza urugamba rwa shampiyona aho isigaje imikino ibiri y'abakipe yo muri gihugu cya Sudani, akaba bizakina n'ikipe ya Emelec ndetse igakurikirana n'ikipe ya Al Hilal, dore ko ikipe ya Police FC ibanzirije APR FC kuri ubu ngubu ejo bundi yanganyije n'ikipe ya Emelec nyuma yo kuba yarigeze no kunganya n'ikipe ya Al Hilal Omdurman mu gihugu cya Sudani. Amakipe muri Sudani ari gukina shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda akomeje kugenda nayo yitwara neza, dore ko ubu ngubu Al Emelec iri ku mwanya wa gatatu nyuma y'ikipe ya APR FC n'ikipe ya Police FC iyoboye urutonde rwa shampiyona kuri ubu ngubu. Ni imikino ikomeye cyane rero shampiyona igiye gukurikiraho, dore ko Polisi yo yamaze gusoza imikino yo mu gihugu cyangwa se imikino izahuramo n'ikipe mu gihugu cya Sudani. Polisi FC imaze gukina nayo ndetse yose yaranganyije. Polisi FC ni ikipe ikomeje kugenda yitwara neza, dore ko yanganyije na APR FC igatsinda Rayon Sports, ikanganya na Al Hilal, ikanganya na Emelec, ikanganya na Musanze. Umve ko amakipe yose ari ku rutonde imbere hafi yose ikipe ya Polisi FC yagiye yitwaramo neza, akaba ari ikipe ishaka gutwara igikombe cyayo cya shampiyona cya mbere nyuma y'uko ubu ngubu irusha ikipe ya APR FC amanota agera kuri atatu yonyine, amanota agera kuri 4 sorry, akaba amanota 4 Police FC irusha ikipe ya APR FC, kandi APR FC ikaba ifite imikino ibiri y'ibirarane, Polisi yo ikaba imaze kuyikina yose, dore ko mu mikino 17 izakinwa muri Fazare Police FC imaze gukinamo imikino 16 naho APR FC imaze gukina imikino 14. Umve ko APR FC isigaje imikino 3 naho Polisi isigaje umukino umwe kugira ngo turebe Fazare uko izarangira, nibizarangira Polisi iyoboye urutonde rwa shampiyona cyangwa se APR FC izaba ari iyoboye urutonde rwa shampiyona. Ni ibintu bikomeye cyane rero, mukomeze mukande subscribe, kandi like, share and comment kugira ngo dukomeze kugenda tugezaho ibiganiro biryoshye kandi bigezeho kuri YouTube channel yacu ari nayo yanyu. Hasta la vista, ndabakunda cyane, tuze gusubira mu bindi biganiro bitandukanye by'imikino tugenda tubagezaho kuri YouTube channel yacu ari nayo yanyu. Ciao ciao, mugire icyumweru cyiza, ndabakunda cyane.